Sevgili gençler, oğullarım, kızlarım, bir eğitim öğretim yılını daha sağlıkla, sıhhatle, huzurla tamamlanmış olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Öncelikle Manas Üniversitemizde huzur ikliminde, gelecek elimizde diyerek bir eğitim öğretim yılında bütün başarılarımızda katkılarınızdan dolayı sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Onun yanında sizlerin kişisel başarılarınızı da içtenlikle kutluyorum. Bu eğitim öğretim yılının sonunda hepimiz aslında tatili, dinlenmeyi hak ettik. Ancak yine de bütün bu zamanlar içerisinde hem kendimizi geliştirmek, hem kurumumuza daha faydalı olmak, hem aynı zamanda aile bütçemize katkıda bulunmak üzere de gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sizlerden de özellikle ricam budur. Kişisel gelişimlerinizi ihmal etmeyin. Ailenize yardım etmeyi asla ihmal etmeyin. Aynı zamanda bilgilerinizi taze tutmak için de gayret sarf edin. Tabii ki bütün bunlarla beraber genel kültürünüzü artacak yönde mutlaka okumalara önem verin. Mesleki gelişmeniz esas itibariyle genel kültürünüzün ne kadar geniş bir tabana oturması mümkün olursa o kadar anlamlı olacaktır. Bu vesileyle sizlere hoş bir tatil dönemi diliyorum ve aynı zamanda mutluluk ve sevinç içerisinde yeniden Büyük Manas yuvasına sizleri bekliyorum. Hepinizi en derin sevgilerimle kucaklıyor, Allah'a emanet ediyorum. Урматтуу Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери жана окутуучу профессордук курамы, бардыгыңыздарды 2016-2017 окуу жылынын бүтүшү менен куттуктаймын. Өткөн окуу жыл бизге абдан жемиштүү жыл болду. Окуу процесси жогорку деңгээлде бүттү десек жаңылышпайбыз. Анын жанында маданий, спорттук жана эл аралык деңгээлде өткөргөн көп иш-чаралар болду. Бұл иш-чараларга сөзсүз түрдө биздин студенттерибиздин салымы абдан чоң болду жана ийгиликтин да себебинин бири ошол биздин студенттердин жакшы эмгеги болуп эсептелет. Эми алдыда жайкы эс алуу, окуу бүттү. Студенттерибиздин бир бөлүгү практикаларга кетишет. Кыргызстандын ичинде, Кыргызстандын тышында практикага кете турган студенттерибизге мен кааларым ак жол болсун. Иштей турган жерлерине барып, жакшы жайгашып, мугалимдер менен, ошол жерде практика жүргүзө турган кишилер менен тил табышып, окуу жылынын ичинде аудиторияларда алган теориялык билимдерин ошол практика жерлеринде бекемдеп, практика жакшы өткөрүп, анан аман-эсен Кыргызстанга кайтып келишин мен тилеймин. Эс ала турган балдарыбызга жана кыздарыбыздарга жакшы эс алып өткөрүшүн мен каалаймын. Кайсы жерде болбосун. Көпчүлүгү сөзсүз түрдө үй бүлөлөрүнө барат. Үй бүлөлөрүнө биздин университетибиздин жетекчилигинен ысык салам жолдойбуз. Жайкы эс алууну жакшы пайдалуу өткөргүлө, сөзсүз түрдө ден соолукту чыңаш керек, башты эс алдырыш керек. Андан башка университетти таанытууну да унутпаңыздар. Мүмкүнчүлүк болсо ошол бүтүрүүчүлөр менен, мектептин окуучулары менен жолугушуу жүргүзүп, кичине кыска маек куруп университет жөнүндө сиздер түшүндүрсөңөр, бул университетке абдан жакшы иш болор эле. Эми жаңы окуу жылынын башына бардыңыздар, чын ден соолукта эс алып, күч кубат чогултуп, жаңы окуу жылына ийгиликтүү баштоого даярданып келишиңиздерди каалаймын. Алдыбызда чоң маселелер турат. Окууда, илим изилдөөдө, спорттук маданий иш-чараларда, эл аралык иш-чараларда дагы мындан дагы жакшы деңгээлде өткөрүүгө даяр болуп келишиңиздерди каалаймын. Жайкы дем алуулар ийгиликтүү өтсүн.